मन ध्यान दे सुनिले ना आलो सखी ए मा तम माने जति कहिबा आ तम अपा कोन सुनिबनी ए एमिति कोन हेई परिबा जानछा आलो नुआ फूल पटी से फूलर जदि भमर न बसते सती फूलर अवस्था कौन हुई जानिछ ना कोन हुए ए मा किछि भी बुझी पर ना किछि भी बुझी होनी ले सखी सातरे आलो सखी हाले मुते एमिति थट्टा मजा कर दउली ए पा तम कथा गुडा कोन मते बुझी होबनी ଆମର ଜାତିର ସେ ଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କହିଥିଲୁ आलो सखी ହଁ ପରା ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଦେଲିବେନି ତମେ କଣ ରାଗି ଯାଇଛ ନାଇରେ ନାଇଁ ଆଲୋ ସଖୀ ବୋଲା ସତରେ ତ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସେପଟେ ମତେ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ ଆଉ କହୁଥିବି ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ବାଟ ଦେଖୁଥିବ ନା ସଖୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାଜମାସକୁ ଫେରିଯିବୁ